nongeye kubasuhuza nirako nongera kubahereza ikaze mwe mwese mukunda kandi mukarakurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Mwaramutse mute abatwumvira mu Rwanda, mwaramutse mute abatwumvira hanze y'imbibi z'u Rwanda. Nongeye kubasuhuza ninako kandi mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo. So anyway, turi ku itariki 25 ukwezi n'ukwa gatandatu mwaka 2025 ngira ngo uku kwezi tariko turimo turanagana ku musozo wako. Ndagira ngo munyemerere tubane muri izi nkuru turebera hamwe ko byose bikomeje kugenda byitwara, yaba ibivugirwa hano mu Rwanda tubikomozeho, ariko kandi tunakomoze kubivugirwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bindi bice byose bitandukanye. Hano mu Rwanda ku munsi w'ejo hari inkuru zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zavugaga cyane ku burwayi bwa nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Ngira ngo abibazaga byose ibibazo byose birebana n'uburwayi bwe, ariko kandi bakanibaza nimba koko ibyo guverinoma yatangaje byaba ari byo bashubijwe. Minisitiri amuvugizi wa guverinoma Prito Amakuru yaraje aratangaza ati izo nkuru zivugwa n'ibihuha, perezida arahari ni muzima nta nubwo arwaye. Mu masaha make cyane ngira ngo twanamubonye ari kumwe na Olusegun Obasanjo, uyu yahoze ari perezida wa Nigeria, aho bagiranye ibiganiro ni ku munsi w'ejo kwa kabiri. So turakomoza kubirebana n'izi nkuru, bamwe batifuriza neza igihugu. Hari ibyo bari bakomeje kuvuga bati RDF ibyo itangazo baje kunyomoza barabeshya, bari nibo babanje kuri postinga. Ngira ngo ibyo twahoze tubigarukaho hano, ariko byose biragaragara yuko mu by'ukuri ukuri kugize gute gutsinze ikinyoma. Turabikomozaho hano mu Rwanda, tubinyuremo twirukanka mumenye uko byose bikomeje kugenda byitwara. Munyemerere twerekeze mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Joseph Kabila Kabange, uyu yahoze ari perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku munsi w'ejo yagiye mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Avuye Goma niho yagiriye uruzinduko ajya kuganira n'abaturage baho. Ni muri bya biganiro by'uruhererekane nyungurana bitekerezo bigamije kwishakamo ibisubizo nk'abanyekongo no kurebera hamwe niki cyatuma amahoro agaruka. Turakomoza kuri Kabila birumvikana. Munyemerere mbabwire ku witwa General Sultan Makenga, uyu nawe yasuye umuhanda M23 AFC iri kubaka. Uyu rero ni umugaba mukuru w'ingabo ARC, igisirikare cy'umutwe wa M23, General Sultan Makenga. Ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 24 yasuye umuhanda M23 iri kubaka uhuza intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo. Turaza kugaruka ku ruzinduko rwe yagiriye muri biriya bice. Bigaragara yuko yongeye kwishimirwa cyane. Uyu mugabo biragaragara ko mu by'ukuri igikundiro yaracyubatse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So turabigarukaho byose umenye uko ibintu bikomeje kugenda byitwara n'ubundi muri rusange. Turaza kwerekeza by'umwihariko ku gice cy'imirwano, turebera hamwe uko ibintu bikomeje kugenda byitwara. I Burundi haravugwa iki, hanyuma muri Middle East ho haravugwa iki? Mbahaye ikaze mwe mutwumva amasaha mu gitondo, abatwumva amasaha y'igicamunsi, abatwumva amasaha y'umugoroba. Birumvikana biraza guterwa n'ingenga bihe yaho uherereye. Mwese nongeye kubahereza ikaze, munyemerere tuganire kuri aya makuru n'ubundi muri rusange. Reka duhere mu Rwanda. Ngira ngo uyu munsi ndifuza yuko twakubita tubangura kugira ngo dusangire ibirebana n'inkuru zose zikomeje kugarukwaho. Ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo rwose, ngira ngo nibwo gisirikare cy'u Rwanda RDF cyaje kunyomoza itangazo ryagakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga rivuga iby'uburwayi bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ariko kandi rinihanganisha abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda baje kurinyomoza. Guverinoma y'u Rwanda nayo binyuze mu muvugizi wayo ni Madame Amakuru nawe agira ibyo atangaza, ariko kandi we anarenzaho ati His Excellency ntarwaye, ari mu kiruhuko nk'abandi, kandi ni umuntu nk'abandi, ari mu kiruhuko ntago arwaye. Niyo makuru twabahereza abanyarwanda. Mwirinde kugendera mu bihuha bikomeje gukwirakwizwa nabo biyita ko bari muri opposition. Abari muri opposition bakunze kugutangaza inkuru ziharabika u Rwanda ndetse zinaruvuga nabi by the way. So ngira ngo rero bisa nkaho byatunguranye nyuma yaho gato rwose, nyuma ya saa sita nibwo igitangazamakuru cy'igihugu RBA cyasohoye amashusho agaragaza His Excellency Paul Kagame yishimye yicaranye n'uwitwa Obasanjo mu bice bitandukanye by'igihugu. Abakunda igihugu dukoma amashyi, turavuga ati wow,
babandi badakunda igihugu ibyo bavuga dutekereza yuko bashubijwe. Ntekereza yuko byanga bikunda ku munsi w'ejo nyuma ya saa sita babonye ko bimwe bivugishwaga ngo ari Frankfurt, ngo yagiye mu Budage kwivurizayo, ngo za South Africa, ngo za oya His Excellency ni muzima gufata ikiruhuko. Ibyo byo ntekereza yuko ari ibintu bisanzwe. So baratubwira ko ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki ya 24 Kamena, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa kabiri tariki ya 24 Kamena yahuye anagirana ibiganiro na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria. Umukuru w'igihugu Obasanjo kandi baganiriye mu by'ukuri ku ngingo zitandukanye. Mu byo baganiriyeho nk'uko perezidansi y'u Rwanda yabitangaje mu butumwa yanditse ku rubuga rwayo rwa X, harimo uko ibintu byifashe mu karere ndetse no ku bibazo bitandukanye bifitiye inyungu umugabane ndetse n'isi yose muri rusange. Abayobozi bombi rero kandi banahanye ibitekerezo ku nzira igana ku mutekano, ubufatanye n'iterambere. Usibye kuba Olusegun Obasanjo yarayoboye Nigeria, asanzwe ari umwe mu bahuza bashyizweho na East African Community ndetse na SADC, ubwo ni EAC na SADC, kugira ngo abafashe mu by'ukuri afashe abanyekongo kumvikana n'u Rwanda bashakire hamwe icyagarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuye nawe mu gihe hashize ibyumweru hafi 3 atagaragara mu ruhame. Ko batubwira hano ibyatumye abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bakwirakwiza ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ku munsi w'ejo kuwa kabiri yatanze umucyo kuri ibi bihuha, avuga ko umukuru w'igihugu yari yafashe akaruhuko. Ngira ngo ibyo twabigarutseho mbabwira uko ibintu byose bikomeje kugera byitwara. So igihari ni kirero, aba bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi w'ejo barasebye. Ikigaragara icyambere, ntekereza yuko ibyo bavugaga by'ibihuha, bavuga ngo ari mu Budage yagiyeyo ngo kandi ararembye cyane. Noneho ahantu babera abahanga ngira ngo bafashe itangazo bararikora neza ukagira ngo ni RDF yaganditse. Barangije ngira ngo ibintu bya AI mwabantu mwe birahangaha baragupostingira ndetse bakakwemeza ukuntu ari wowe wabipostinze. Ntekereza ko iyo RDF taza kuhinyuza ririya tangazo igikuba cyamaze gucika. Abantu bose bari kwibaza bati mukuru w'igihugu cyacu ararembye, ibibazo bikavuka. Ariko ibyo byose byaragaragaye ko ukuri kwatsinze ikinyoma. Ibyo byari ibinyoma byabo, nta n'ibindi byinshi ndaza kuvuga mu Rwanda. Ngira ngo ibintu by'ibinyoma niyo mpamvu abantu bakurikira social media badakwiye kwizera na gato ibitangazwa n'abantu bakora hanze y'u Rwanda kandi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo bikwiye rwose. Inkuru hano tuba tuzifite kandi tuzibahereza ku gihe, tukarebera hamwe uko byose bikomeza kugenda byitwara muri rusange. Reka tuve ku butaka bw'u Rwanda twerekeze no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe uko bikomeza kugenda byitwara. Baratubwira ko witwa Joseph Kabila Kabange El Capitano, uyu mugabo yahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku munsi w'ejo yasuye umujyi wa Bukavu, aho ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho yarakubutse mu mujyi wa Goma anamaze iminsi. Bamwe bati Kabila agiye muri Kivu y'Amajyepfo, urondogoro rutangira gucika. Kabila rero yaramaze ukwezi kurenga aba mu mujyi wa Goma, aho yageze nyuma yo kuva mu buhungiro. Abamwegere rero bavuga ko i Bukavu byitezwe ko byari byitezwe ko ahura ndetse akanagirana ibiganiro n'abantu batandukanye. Ngira ngo n'uyu munsi biracyakomeje, ni mu rwego rwo gushaka umuti urambye, bakashakira umuti urambye ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubo rero bagomba guhura, ngira ngo nimba barahuye ku munsi w'ejo simbiza, ariko batubwira ko ku munsi w'ejo ari bwo yagezeyo. Harimo abanyapolitiki bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, abahagarariye amadini, abahagarariye amashuri makuru ndetse na za kaminuza, abahagarariye inzego z'abagore ndetse n'abatware gakondo. Abo bose birumvikana ntago bahura umunsi umwe. Ubwo n'uyu munsi ntekereza yuko biraza gukomeza. Ku munsi w'ejo haro bahuye, n'uyu munsi barakomeza bahure baganire. Narababwiye ngo ibi ni ibiganiro nyungurana bitekerezo, we niko yatangaje, bigamije gushakira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amahoro, ariko kandi no kwishakamo ibisubizo nk'abanyaRepubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabila rero ubwo yaganiraga n'icyiciro na kimwe mu byiciro by'abari abantu tuvuze haruguru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, bamusabye gukoresha ubunararibonye afite mu agafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona amahoro. Kongo nta kindi bakeneye uretse amahoro. Uwabafasha kugira amahoro, ubwo uko byagenda kose babafashije kugera ku mahoro, nta kindi baba bagushakaho. So nuko nguko byagenze muri Kivu y'Amajyepfo ho baraza kumusaba iki?
birumvikana ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo nabo n'abantu bakeneye umutekano cyane, kuko deja kugezana n'uyu munsi wa none haracyakomeza kunyuzamo hakumvikana ibisasu bihaturika bya hato na hato, ibituma abantu benshi bongera kwibaza niba koko Republike Iharanira Demokarasi ya Kongo umutekano uzaboneka. Ariko ntekereza yuko ibintu biraza gukomeza bigenda neza. Ngira ngo nitugera ku gice cy'imirwano wenda turaza kubikomozaho. Iyi side Kivu nayo ntago yorohewe kugeza uyu munsi wa none n'ubundi muri rusange. So anyway, tuvuye kuri uruzinduko rwa Joseph Kabila kuko ngira ngo ibiganiro bye n'abayobozi batandukanye bimaze iminsi bibaho. Ibyo muri Goma bitwaye igihe kingana n'ukwezi, ntago tuzi ngo ibyo Bukavu bizatwara igihe kingana gute, ariko igihari nuko uyu mugabo kuri ubu arimo arabarizwa hariya i Bukavu, wenda zahava yerekeza no mu bindi bice bitandukanye bya RDC mu rwego rwo gukomeza ibiganiro nyungurana bitekerezo, ibiganiro by'uruhererekane bigamije kwishakamo ibisubizo nk'abanyarepublike Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twigarukiye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Baratubwira ko umugaba w'ingabo za IRC igisirikare cy'umutwe wa M23 akaba yitwa General Sultan Makenga, ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki ya 24 yasuye umuhanda M23 iri kubaka uhuza Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. General Sultan Makenga yasuye imirimo yo kubaka uyu muhanda ahitwa Inyabibwe, aho ni muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hari bundi abantu bajya bakunda kwihitiranya, ariko ngira ngo ni muri boda, harimo agace kafatiyo za Minova ruguru, ubwo ni Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe. So yari yaherekejwe rero n'umugaba mukuru wungirije wa ARC ni General de Brigade Bernard Muhesha Byamungu, ndetse n'umuvugizi wayo ni Lieutenant Colonel Rw'Ingoma ndetse General Makenga. Batubwira ko ubwo yasuraga ahari kubakwa uriya muhanda yashimangiye ko ARC n'ingabo ari ingabo z'abaturage, ndetse avuga ko ingabo ARC n'ingabo z'abaturage bitandukanye na FARDC yirirwa ibica ikanabasahura. Uruzinduko rwa General Sultan Makenga rero mu ntara Kivu y'Amajyepfo rwahuriranye n'urwa Joseph Kabila nari maze kugarukaho, wabaye perezida w'iki gihugu, ku mugoroba wo kuwa mbere nawe wageze mu mujyi wa Bukavu uri muri ntara Kivu y'Amajyepfo. Mujyanama rero wa Kabila akaba n'inkoramutima ye bamwita Kikaya bin Karubi, yaherukaga kwemeza ko Kabila na M23 bahuriye mu mugambi wo gushyira iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Uruhande rwa Kabila rero rwo ruvuga ko yajyanwe i Bukavu kugira ngo abantu kuganira n'abantu batandukanye. Gusa andi makuru avuga yuko uyu mugabo wayoboye RDC imyaka 18 General Sultan Makenga nawe wagiye muri ntara Kivu y'Amajyepfo mu gihe bose bari kuyibarizwamo, hakomeje kuvugwa umutekano muke muri teritwari ya Kabare, Warungu, Uvira ndetse na Fizi, aho abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gutotezwa ndetse banatabarizwa umunsi ku wundi. Uru n'urugendo rwa General Sultan Makenga benshi bakaba barubona nk'urugendo rwari rukenewe mu rwego rwo kwereka abaturage ko mu by'ukuri uyu mugabo abari hafi, kuko ubu twavuga yuko ni nk'umucunguzi wabo. Benshi babona ko rero yaba amanutse agiye ku rugamba atari gusura imihanda, kuko ngo hari abanyapolitike bakwiye kubikora. Atahubwo uyu mugabo birashoboka ko yaba agiye ku rugamba ataragiye gusura umuhanda nk'uko byavuzwe, ahubwo akaba agiye gukomerezayo epfo iyo ngiyo, kuko rwose hari abandi banyapolitike ibi babikora bagasura umuhanda bakareba uko bimeze. Ariko se kubera iki abantu bibwira ko Kabila watasura umuhanda? So yarawusuye rero. Ibyo byose byabaye ku munsi w'ejo, ngira ngo nawe ni umwe mu bayobozi, ni umugaba mukuru w'ingabo. Ubwo rero gusura ingabo, ntekereza yuko gusura ibikorwa remezo biri kubaka mu bice birimo ingabo ze, ntekereza yuko ari ibintu bisanzwe. Ntekereza ko ari ibintu bisanzwe rwose, nta kibazo na kimwe gihari n'ubundi muri rusange. So ngaye nguko rero ubwo nuko bimeze. Reka tunanyarukire ku gisata cy'imirwana, kuko cy'imirwano ntago twavuga Kabila ngo dusige imirwano inyuma, ahubwo ngira ngo ibintu byose biba bigendana. Muri teritwari ya Uvira n'iyi Warungu ngira ngo hamaze iminsi havugwa ibintu by'imirwano, kugeza aho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zashinjemo M23 kwica abaturage muri iyi Warungu. Warungu ni irimo za Kamanyora n'uyu mupaka uhuza Burundi na RDC. Ibyo byose biri hariya muri Warungu. So amakuru aravuga yuko
icyitwa M23 ibi bice none ngo cyashyizemo imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, kugeza aho n'abasesengura bakagaragaza yuko ibitangazwa na General Sultan Makenga byo kuba yaba ibyo gusuranga umuhanda byaba bifite aho bihuriranye n'ibyo twakwita ama operation y'imirwanire cyangwa se operation zo gushaka uko bakihimura, ati byaba bifitanye iki isano. Abakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaza yuko ibikorwa by'imirwano muri teritwari ya Uvira, Warungu ndetse na Fizi byose bisa nk'ibiri ku kigero kimwe, cyane ko arabadatinya kugaragaza yuko uruhande rwa M23 rukora ibishoboka byose kugira ngo rube rwakisubiza biriya bice. Mu bikorwa rero icya mbere harimo kubanza gufata abaturage donc bakabashaka ubucase bakabaremamo icyo cyizere gitandukanye n'icyo leta ya RDC ibaremamo, bitandukanye nuko ikunda n'ubundi ikunda kubica ifatanyije n'abarabazarendo, ikunda kubakorera ibikorwa by'urugomo n'ubundi muri rusange. Ubwo rongera ngo ibintu byose bikomeza kugenda byumvikana, ariko igihari muri ya bice ni ibikorwa by'imirwano byombi bikomeza kugenda bigaragara muri bira bice n'ubundi gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo rero imirwano muri Sud Kivu irakomeza kugenda yumvikana byato na hato muri ibyo bice byombi mvuze ni Warungu, Uvira na Fizi. Harumvikana ibitero naho tumvikana imirwano yeruye, banyuzamo bakagaba udutero shuma bakaba barafatanye nuko nguko, ngira ngo nuko bimeze. Ntabwo twakirengagiza Kivu y'Amajyaruguru nayo mu bihe bitandukanye kunze kumvikanamo imirwano mu duce tumwe na tumwe. Ubwo muri RDC nuko byifashe nuko bikomeje kuvugwa. Hanyuma rero dukomereze mu gihugu cy'u Burundi mbere ko nerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Ibitaro bikuru bya Ngozi biri mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi biri mu bihe bikomeye, niko bari kutubwira hano, ngo kubera ikibazo cyo kubura kw'abaganga n'abahari bakaba barimo kugenda bahava bakigira gushakira akazi ahandi. Ibi ngo biraterwa nuko leta nta bushobozi ifite bwo guhemba abaganga b'inzobere bamenyereye akazi umushahara ujyanye n'akazi baba bakoze, ndetse no kuba nta bikoresho bihagije bihari bituma bashobora kunoza neza akazi kabo. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'ibi bitaro avuga ko ngo mu gihe cy'umwaka umwe gusa abaganga barenga 8 b'inzobere bamaze gusezera ku kazi, ndetse muri abo bakaba baragiye gushakira akazi ahandi. Amakuru avuga ko kandi benshi bigira mu bihugu by'abaturanyi aho bashobora kubona akazi kabaho umushahara utubutse ndetse n'ibikoresho bibafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Kuba ibi bitaro rero nta muganga w'inzobere bigifite ngo byateje igihombo gikomeye cyane kubirebana n'ubuvuzi muri rusange, kuko ngo abarwayi batacyakirwa neza ndetse bamwe bagasabwa kujya gushakira ubuvuzi mu bindi bitaro biri kure. Umuyobozi w'ibitaro bamwita Jerome nta ukuriye iryayo avuga yuko ngo ibibazo bikomeye biri mu mitangire ya service igenewe abarwayi bihari kandi batabihakana. Yagize ati hari imbogamizi nyinshi mu kwakira abarwayi ndetse no kubaha ubuvuzi bukwiriye. Mu rwego rwo gushaka umuti urambye, ubuyobozi bw'ibitaro bwatangaje ko mu mwaka wa 2026 hazakorwa igikorwa cyo gushaka abandi baganga 4 b'inzobere. Hazaba rero bazaba bafite ubumenyi bujyanye n'ibikenewe byihariye muri ibi bitaro bya Ngozi. Muri iki gihe rero ibitaro biri gukoresha abaganga bakirangiza kwiga, ndetse bakavugwa yuko ngo nta bunararibonye buhagije mu kazi baba bafite. Ati rero gahunda y'imbogamizi yo ziracyari nyinshi kandi biragaragara yuko bikomeje no guteza ibibazo bikomeye cyane. Izi mbogamizi zihari nizo kuvura abarwayi birumvikana. Abaturage bo mu karere ka Ngozi barasaba leta ndetse n'ubuyobozi bw'ibitaro gushyiraho ingamba zihuse zo kugarurira icyizere mu baturage kubijyanye n'ubuvuzi mu rwego rwo kwirinda ko habaho serivisi itanoze cyangwa se guhitanwa n'indwara muri kiriya gihugu cy'abaturanyi b'Abarundi. Ni igihugu kirimo ibibazo, ngira ngo twoze tugaruka kubirebana n'igitoro n'ubwo wenda n'ahandi bishobora kubakomerana, ariko hariyaho ngira ngo biragaragara ko ibibazo bishobora kurushaho kuba
ibibazo bikomeye cyane. So reka tuve muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba ahubwo tujye muri Middle East, ubwo ni mu burasirazuba bwo hagati. Duhere kuri inkuru ivuga ko u Rwanda rwifatanyije na Qatar yarashweho n'igihugu cya Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye ikiganiro kuri telefone na Dr Mohammed bin Abdulaziz Al Kuraifi niko bamwita, n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar mu rwego rwo gukomeza gushimangira umubano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Muri icyo kiganiro cyabaye mu gihe Qatar yari imaze kugabwaho igitero cya misile kibasiye Air base, ubwo ni bya birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rwifatanyije na Qatar ndetse anamagana icyo gitero nk'igikorwa kirengagije ubusugire n'ubwigenge bw'icyo gihugu cy'inshuti. Ubutumwa bwatangajwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga na Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda bukomeza bugira buti: Minisitiri Nduhungirehe yagiranye ikiganiro kuri telefone na Dr Mohammed bin Abdulaziz, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar. Ni ubutumwa kandi bwakomeje bugira buti: muri icyo kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rwifatanyije na Qatar ndetse kandi rubashyigikiye kandi rwamaganye igitero cya misile giherutse kugabwa kuri Air base cyakozwe mu buryo buvogera ubusugire n'ubwigenge bwa Qatar. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano ukomeye w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo n'ishoramari mu bikorwa by'ubukerarugendo ndetse n'ubwikorezi. Umubano ushimangira icyerekezo u Rwanda rufite mu guteza imbere diplomasi ndetse n'ubufatanye bushingiye ku bwubahane n'amahoro n'iterambere. Iran kandi yagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Qatar ndetse no muri Iraq nyuma yaho iki gihugu kigabyeho ibitero ku cyumweru cyashize hari tariki ya 22 Kamena 2025. Minisiteri y'ingabo ya Qatar yasohoye itangazo ivuga ko ubwirinzi bwo mu kirere bwa kiriya gihugu bwakomye mu nkokora misile zatewe na Iran ku birindiro n'ubundi by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba rero bino misile ntawe byahitanye cyangwa se ngo bikomeretse. U Rwanda rero rukaba rwatangaje ko rwifatanyije na Qatar mu mubabaro, ariko kandi banamagana Iran. Ibyo n'u Rwanda ni inkuru nsomye kugiye mugenera hamwe muyisome. So ngira ngo robwo nuko bimeze nuko bikomeje kujya bivugwa. Kubirebana rero n'ibitero biracyakomeje kugarukwaho. Mu by'ukuri nubwo uwitwa uyu mugabo uwitwa Donald Trump avuga ati tugabanyije ibitero ntago tuzongera kubarasa, inzira y'ibiganiro noneho irashoboka, inzira y'amahoro noneho twayiyoboka, ariko biragaragara ko ari iki ni ukuyobya icyo nakwita n'ubundi uburari. Amakuru akomeza kugarukwaho avuga ko uruhande rw'igihugu cya Iran mu by'ukuri rukomeje icyitwa n'ubundi gutegura ibitero ndetse rweretse amahanga n'isi yose ko ibirebana n'ibi bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo babikora ndetse bakaba bakihimura, bakaba bagaba ibitero kuri iki gihugu, kuri ibihugu byombi by'umwihariko Israel. Israel rero ni kimwe mu bihugu byarashe muri Iran ku ikubitiro. Ngira ngo ibiri kuba muri Israel mw'abantu mwe kugeza amagingo aya nabyo biragaragara yuko ari agatereranzamba ndetse ari n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza. Hari amakuru twamenye rero, Iran ku munsi w'ejo yarashe muri Israel ndetse amakuru avuga yuko Israel ubwirinzi bwayo bwabashije gusama ibi bisasu bituruka muri Iran ku kigero cya 65%, hanyuma 35% gasigaye bya bisasu byisekuye ku butaka byica abaturage bisenya amazu. Birumvikana ko ubu bwirinzi yaba Iron Dome yaba S-400 ndetse n'ubundi kuko bafite ngo butatu, biragaragara ko icyitwa Iran cyahinduye strategy zo kurasa kugaba ibitero bikabasha kuborohera n'ubundi muri rusange. So ngaye nguko rero ubwo nuko bimeze. Munyemere tuze kugenda tugaruka kuri izo nkuru zose uko ziri buze kugenda zigarukwaho. Hagati aho ubwo gahunda zacu zirakomeje, ntimuze gucikwa cyangwa se ngo mujye kure kuko tubafitiye inkuru turi bukomeze kugenda tubagezaho muri rusange, tugasangira ibirebana n'amakuru dukomeza kubagezaho.